Ali pernah nyabis dak kanjing Nabi asareng Allahumma sholli ya Rabb baktonika kanjing Nabi mular semirengaki arasa tak kelar Allah Siti Fatimah bin Sayyid Ali pas matorde Gusti Kanjeng Nabi Allah apa napa Gusti sebab ajunan mular kaula mirengaki rasana tak kelar Allah ya Rabbi sengkok senangis jia bedemar kenah sebab pereng bini cek benyaang seksana Allah ya Rabbi sholli la Rasulullah saya kain bani kasambian bu reng bini ni kalau orang bini ni ketimin Jazirah Arabia kak dinto tak yang keberadaannya orang bini yang aib orang bini yang cacat kanjing Nabi Rabu mekaring bini yang kak pajak tengki Nabi kanjing Nabi pah adabu ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus salihah tunya ben saesena kak dintoh hiasan sepaling mulja orang bini soleh bener yang laki beni tapi sampian deh bu makanya sampian korki gelem ngaji korki gelem apolong ben orang-orang saya insyaallah beni sampian saya pangkibik kanjing Nabi neraka Allah amin amin Allahumma bahkan Rasulullah pernah menyatakan senikah al mar'atu imadul bilad fa idza saluhat saluha sairu biladi kulli wa idza fasada sairu biladi kulli orang bini kak dinto pang negara bu takung tangkung reng laki maki gera ni kalau ikut cak pang bu sambian maki mas lemes ani ka mas lemes ken pang kak keng maki mas lemes bisa melemes pang sira gera lu pang hahaha iku nyarko deh ad-dunya al-mar'atu imadul bilad reng bini ni kapang-pangan negara artinya kalau loloran camplong jambu air terus tetiati sesai maka saya perlu becek pertama sampian buk sampian nih mau sampian nih kebecek tisa nih kebekal saya mun sampian nih kata muka aurat reng laki nih kata kira amak siat ben siapa mun bu siat ada ya kengun sampean bah ngangkui lejing patat ketat sing ngangkui lempo pahe ngak lemper seken gelu talen daro aletu ke atas aletu ke bawah make gula mencela nggih napa nggih kula oleh dua re kauncengan daerah Mandela mentak salah sumenep nek bini an sanika ngaji buh bede sing ngempenan kula pidato arep arang nangis tengah pengajian ku tak ku temu saya ku lihat tas saya dengan saya pidato lah pedeng laki apolong pada bini kapi anak nangis ku tak apa muka kancing pah mak keluar bukan di dalam cagila apa ya mun kakula alhamdulillah jaringan tak nyari keng yang enggak ikut
Benih tak boleh nyusu nyak benyang ngoreng bu. Mun nyusuna sampean ni ketopu Oh derdor. Ngagelo. Hari mu ni bela yang pun lagi alabun coba ada apa kena tu mbok siapa saja ngajak le kerok eko. Benih urusan kerok tenyeng saya ngabes ni ke benih mahrum sambian hukum maha haram. Topu suwe make di mabuk keng topu coba kono apa dah buka. Wah ko ni ego dolum ni. Coba paham bu? Bila lebih pengajian, kimun pengajian kiai ni sepo tak apa-apa. Tu kau tempat ke gula. Selain batai jeling saya nyosu weri gula. Ialah pakai jabik malia kemelak dia kaki deki. Allahumma salli ala Muhammad. Lereng bini ni kabi Gusti Kanjeng Nabi ni kaya turaki paling gampang masuk surga sampean. Reng bini paling gampang masuk suar. Ada 4 perkara pasera orang bini saya ngalah kompak. Ni kai jamin masuk surga bi Kanjeng Nabi. Dakhalatil jannata min ayyi babin sa'at. Mun bada orang bini ngalah kompak perkara sampean masuk di beung-labeng ka emak saos. Surga ni ke beung-labeng belu. Masuk dari bun lauk pada, masuk dari bun tengah pada, masuk dari bun daja pada. Sepenting 4 ni kagak lako. Coba 4 bu. Bi hule ke beulak sempak ni ke bah kalako mentir masuk surga kabeh amin. Kenapa sempak setiap orang bini masuk surga? Idza sallatil mar'atu khamsaha. Sepenting reng bini apa jeung selema. Wa shamat syahraha apa sae bulan. Wa hafizat farjaha di andi ing jaga. Wa ata'at zaujaha atoro kala. Gempang tak gempang bu? Sampian Jumat tak wajib. Wajib kenapa tak wajib Jumat? Tak wajib. Arapa? Muntar ke masjid tak kira ngiding ngaki khutbah paling semacam khutbah saya rasa ni. Anak siapa juga nak? Anak kak miskadi ni ganteng kok. Hahaha. Bodoh situ ngabini nangis kapan imam macam khutbah. Kaki mi nangis arapa bu? Ken hosok ya. Benelek jenggung imam pada bentang ngembik seelang itu. Maka ada sampean tak usah Jumat bu, entar akan ada ke masjid deki tangki cak macam kedungakan dia sampean ni tak kira mari mun karo setengah lagu amun si ada ngempir ya tak kira banyak je mun tanyaki di dimma kak di kon Haji Abdul Aziz beda apa molotun coba sampean tanyaki deki molen di dimma buk aduh ntar ka muslimaten rapa dek jala padang malam pagi yonceng barengan jana kinan tar ko tak ngantuk reng bini aja rumah bini king tak melarat lek tikun apa rakora di mabagumba di masabuan ini masih anang ini masih kik mikir nada porban cuko reng bini aja pikiran jelek rubet talebet lek mangkana bahe romaan an telok ju tak pada sewaktu an jukong kok benteng sedak ngodan aju mun tak timpi tak ngakan sepang nengah mun tak telur ci tak ndek lek sementara tang laki kan tahu tibi kaki kan tak alaku lek dadi engko je penari ke pasar kutunya cak gelak kakek saya kau jangkau deh bu ngako pak minta toto dus tempat kering bini apa dina dia cak dah karo tanya akhir dari dia betul kentar ke kok benteng barang tak ada ke tapi ontong ring bini apa banyak debu thank bu ontong tak ontong sepertama kan anak paling bini banyak debu ni kami ontong reng bini banyak debu ni ka ontong apa sih pertama untuk nyeimbangi reng laki beda compok reng laki ni kan tak lebur akan dah tadi mun pah reng bini pada ben reng laki pada tak akan dah Roma ni kepada ben kuburan tungan nyeroteng ke dah tungan nyeroteng ke lau punan beda sampian akan dah tok Roma tak sepe tadi senomor 2 reng bini pulan apa banyak debu bi Allah akhirnya reng bini ni kerang rang sake ongkuan tak usah sakit mati bayi reng laki ben reng bini banyak reng laki mati kada bu harda tulat bisa apa suruh laki sambian baongguan wah ini WHO yang menyatakan dokter dunia penelitian medis dokter dunia reng laki ben reng bini angka kematian ni lebih gampang reng laki mati kada coba rok tatang ke kantor sampean labah tong bitong kapi kamu banyak reng bini mati ben reng laki mati reng laki bu ada apa? Apa itu je? Ada
apa mi banyak reng laki mati kada perengaki. Si pertama reng bini ni mengalami haid. Ketika haid ni racun penyakit badan ni keluar bersamaan dengan darah haid. Reng laki punten mangkana gampang tepani penyakit. Reng laki ni umur 40 tepani darah tinggi, kolesterol, asam urat, kencing manis, kencing ngacen, kencing jelo kabeh. Mun reng bini dia mah ada penyakit dah. Ada teku ku tak boleh lempo saya ada panggungnya. Yalah bok teku saya laki kemana beri selempo. Saya bundis saja makin sana ku mik kepak kia. Kemunik aku siapa gelak deh. Kemunik bini ya ada kulit opuh ya Allah kemana beri sekoros. Bok kapi. Tangki. Apa? Rang-rang tepani penyakit. Nomor 2 apa napa reng bini ni kami kebal penyakit benrang-rang mati kada. Reng laki ni kemun andi masalah esem pentak eko caaki. Sementara reng bini pegel mangken gigir mangken. Gigir ka selake tak ada pereng penting aki. Kan lekas beres sampean. Nomor 3 anak apa mi banyak reng laki mati kada japun ulama ajaga maslahatna anak ni kemelas mun etina embu sementara anak ni ketak melas mun etina bapak. Maka Nabi Allah banyak ring laki apa mati keada mun bapak semate anaknya keteti jatim keng tak melas buk tak melas anaknya kesemelas mun eti nabi bu mun eti nabi bapak tak melas ring laki mate si bini andi anak pah bener ring laki ngabina ring bini si mate laki nah ring bini ni keki ngoca sampian kak mun siap ni serka anak gula pada bener serka gula siap akabin bersampian keng mun sampian tak ni serka anak gula saporak tak lak selak ai kok pelak sampian buk tepuk tangan buk tekeni serta sampian buk tapi lah karungguan pelak thank you buk selake lah mate bedereng ngabi na keng muntak ni serka anang tak ande ring bini ni kehebat ring bini mun reng lake napa boleh si bini mate tak bini ya si bini ki odenya ini amone abu engkau bikin laki deki yambek dia sapora kak beni reng lake kanto kak reng lake coba temor benih kanto tak ada saya ngaku tadi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad pramila kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah reng bini kak dinto nyata ki gampang masuk surga Jumat tak wajib sampean zakat tak wajib saya resi wajib lakenah kan engki sampean tak usah majar zakat apa jangan lagi haji tak wajib sampean kecuali bi selake yong kosipah itoro ke Mekah alako tak wajib iki roy-roy bah aku kabeh lagi bini asli nareng bini ni tak wajib alako sampean alako ni keng nolongi selake karena sampean nolongi selake maka sampean oleh ganjaran paham cuma 4 ring bini idza shallatil mar'atu khamsaha sepenting reng bini apa jang selema bak pala sampian sengka saya apa jeng sunat bu fardo na kur jaga swarga cek sengkana saya bejeng sunat lesoh repot bi anak lako tak remare kor bejeng fardo jaga bi sampian makita apa jeng sunat lang anak sunat na selake boy hahaha itu maksud tak ala kok kasunatan kasih laki yang ku apa bu pak bagus kasih laki misem mun beda selaki mun lebar dulu kita ngocah hehe deh insyaallah 2 hari bayi belebek sampean wasamat syahraha apa sae bulan Ramadan ini ke nomor 2 ke Allah 2 untuk laki langsung surga sampean sedua untuk Allah kenapa apa jeng lema bektok nomor 2 pasai bulan Ramadan 2 ni ke untuk Allah sedua untuk laki wa hafizat farjaha di andi ing jaga mun andi ya mun andi apa saya jaga maksud tak aja ke aurat aja ke kehormatan saya nggak mun keluar sampian aja apa tahu kodung nih kerja apa tahu terus kadang mungkin kodungan kin obung bede luar bu gini apa ki
odung kene kesandang bria bun atas obung pakun padeng baca macam ngak tepane are merasa paro obung dia acelanaan mangkene kekeng ketat akhirnya badan ni ketegay katelak dari luar bentuk badan nak ingat napa terus kadang mangkene ketak ketat ngebir ke baba sampir lah keng makin ngebir budi sepit ke atas tega prada pak arami cek dayan nak lampin ring bini jecang gula makanya kanjing Nabi ni katoman adabu simfani min ahlin nari lam arahuma kanjing Nabi toman nengale penduduk neraka sekak di malam arahuma cek pun kanjing Nabi zaman kanjing Nabi ki tak ada kenapa dua kelompok neraka ahli neraka zaman kanjing Nabi ni kata ada salah satunya nisaun kasiyatun hariyat reng bini akalampian keng pada bense abeng akalampian keng naradeng koleng padeng akalampian keng ketat sehingga engak lontong banyak kelubur rasa tak ketat ngibir ke bebo keng sebok ke atas tega pada Pak Sidratil Muntaha Allah kapan tengkak betesa padeng po kang padeng iya men betesa gondeng ngejeling lagi lebur jak dengan tur kadang salah coklat pagi ker-ker sing abes Cirebon salah dosa tutup buk tutup insyaallah kula ben sampean selamat amin Allahumma amin Allahumma salat 5 waktu se nomor 2 pasae bulan Ramadan se nomor 3 ajaga kehormatan nutup aurat se nomor 4 panapah wa ataat zaujaha atoro kalake selama laki nikah nyoro perkara setak bertentangan kelaban syariat bi selake suruh abejeng si abejeng ale abejeng saya ngaji ale ngaji keng mun selake ngocak mayu ka pasar le keng kodu ngaji angkuy kaki salvaan tak aku maka laki tak oleh toro karena la ta'at li makhlukin fi maksiatil khaliq maka laki keng mun merintah kelakuan cuba tak kenging paham bu keng mun kelakuan nikah benih kelakuan cuba wajib patoro pada bi selake suruh kedeje bu pada cang selake suruh ke lauk kala cero kedeje nyutul ke lauk suruh kede lemburu keluar suruh kentang napang cak gelak mun la napang je pada remak abu selake ger-ger cetak du mun la napang daripada remak jang selake daripada napang tangguh abi ni berkai bulan boy ko baca macam-macam beda hadis sebut idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabataghat bana 'alaiha la'anat hal malaika hatta tusbiha mun badereng lake ngajek asaren ka si bini ngajek tedung re bu bening ngajek ngangkok betoh ngajek tedung mun ngajek alako sampean tak gelem sampean bener mun ngajek ngangkok aing sampean tak ndak sampean bisa bener arek ngajek tedung fa'abat pas tak gelem si bini leso ka lesku fabataghat bana 'alaiha pas selake semalam nginep kalaban pegel me tak pegel aja selake aben empon ke TV tahu apa nasi empon la'anat hal malaika hatta tusbiha maka ring bini saya tak lem ya cek asarin bi ring lake di lake nah ring bini kadin to elak nadi malaikat sampai masuk bekto sepu mantir selamat takaula ajunan amin Allahumma amin Allahumma pramila kadin to orang bini paling gampang masuk ke surga tapi neraka paling banyak orang bini saya bagi kanjeng Nabi ni kemular luar biasa sampai Sidina Ali bin Siti Fatimah keton apa mik mular cek kajeuna bahkan kanjeng Nabi sebelum seda dari baba ni kampun wafat kanjeng Nabi beten ni kampun tak guli celep di baba ciak bibir kanjeng Nabi ni kampun au beberna tapi kanjeng Nabi ki makuli seakan-akan ada buah Sayyidina Ali masemak pamireng ada lesen Gusti kanjeng Nabi panapa saya ada buaki ternyata beda telok kalimat bi kanjeng Nabi saya pesan saya pertama as-shalah 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 an-nisa 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 ummati 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 saya ngak motor abajeng motor aring bini motor aring bini baru senomor telok kanjeng Nabi pah adabu motor umat sampian sebut bi kanjeng Nabi sebelum seda buk reng laki ni kata sebut saking dari ontong sampian mangkana amolot
sebagai bentuk terima kasih asakalangkong kaula ajuran dak Gusti Kanjeng Nabi. Sampean dari enak yang kabit Kanjeng Nabi pamulja. Sampean bit Kanjeng Nabi pesan ketika saya takut celaka, maka kula ben sampean mangken meskipun tak bisa ziarah ke makam Kanjeng Nabi setan pun tenah ben bekto bulan molot leka amolotan salah satu bukti bentuk kecintaan kaula panjenengan dak Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma. Mun la cinta nikah pasti selamat, mun la cinta pasti bakal masuk suar. Dan kula diberi acara pujuk lestari ngobola sampai di ulama ekibai lagu cerita Kanjeng Nabi ni kakeng makle kula ben sampean gempang nyebut kan ni lagu aki sejarah Kanjeng Nabi aki dah bangki Qamarun Qamarun sidanan Nabi Qamarun wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Korla apal maki allo-allo netok ban. Tepung tak apal sekali ruang. Tepung sampean lagu ni ben yang tangwa lagu ka iya. Cak yang bini mangken opo apa na burle bulan bah bon selake atau kar apa saya ke lagu. Aing mata bengrembeng ngabesti kaneng seneng tak kuat bula manteng rasa mati ya manceng minta latih mati saya kuana malo rasa ate bula salangan te ambu campu lagu anda ya buk ki tetimun lagu Gusti Kanjeng Nabi saus nggih mos selawat rakat aina ya syauqan wa li tayyibata darfata asyqan fa ataitu ila habibi fahada ya qalbu wa rifqan sallu ala Muhammad As-salam alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Kan nyaman mun selawat tanda ya bu nggih napa nggih ambui bagai diremas-remas iku saya enggak selawat mak lebih anak ni kaitan debu sampean mun ahli selawat anak ni bukan rok bunte putrana sampean ni kamu diajari lagu ni langsung apal ni kamu diajari Kanjeng Nabi ni kan di putra Kanjeng Nabi andi yang sepo laki andi yang sepo bini ni ka abid siapa lah coba acara lagu Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy itulah yang penuh ini lagu aki ini sekali maka setua apa mangkana karena lagu ni kelakar orang ni kesera saus seneng mangkana usahakan seeka lagu ni kecek sampai ni benian seeka lagu ni kekotu kelakuan bagus salah satunya Gusti Kanjeng Nabi ni kemudian lagu aki nah anapa mun dak seeka lagu aki Gusti Kanjeng Nabi putra ni kegempang ninda gempang norok gempang apal sak biasa saya keluar dari lesan Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah saat mangken Bapak Haji Abdul Aziz abdaki acara moloten nggih Roma tempati maulid katimangken Al Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan ma min baitin aw mahallatin aw masjidin yuqra'u fihi maulidun nabi illa ammahu Allahu bil ridwani war rahmah. Roma tempati amolot katimangken Roma sebut asmana Gusti Kanjeng Nabi pada ben mangken Roma macaki solawat pada ben mangken maka baik semaca ngerti napa tak ngerti baik sampean paham napa tak paham keng sampean gelek maus asmana Kanjeng Nabi ammahullahu birridwani war rahmah
Roma ben tempat kak dinto seleni rahmat pada kekarido ansar Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Sini kemakan gelak gula bersamaan kan macam solawat. Laisa azka minka as-salah qattu ya jaddal Husaini fa'alaika Allahu salla daiman tuladuhuri. Sampean tak ngerti keng maca gelak ya Nabi salam alaika tina maki tak tu makna buk la baca maki artena tak tahu pada selain aku li la aku li kia pada selain metum la metum kia mik pulang ngida sing mancing le ka. Karena baca solawat ni kan kita uning makna pakun oleh kenceran. Bahkan cepun ulama sekalipun keberadaan ria baca solawat ni tak pada bentikir selain. Bahkan meskipun tidak seajazah mal-amalan selain kak kadin tu minta ijazah minta ijazah nikah sudah amal arat terkadang panas orang paham poi ke gila makanya banyak mal-amalan eka gila. Dan ternyata setiap mal-amalan nikah pendingin nak tampuna solawat nikah tak usah beri seaparing maki sampean tak ada orang malai maki ada seijazah tak ijazah bi kiai solawat kak dinto tak usah beri ijazah dari syariat saus karena ijazah solawat langsung dari Allah kalaban ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Nangkana solawat kak dinto baca solawat kak dinto maus pakosok insyaallah mula solawat kak dinto ibaca kau leben ajunan bekal teti orang pecera selamat teka hajat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula sataja asyakor ka pangeran andi nabi kati ajunan la ilaha illallah. La ilaha illallah eka dintoh beda perkompolan sapeleen niat amulotan keng nyupre rahmat pangeran terngarep syafaat ajunan la ilaha illallah. Malar mantar olia balesan. Amin bi. Allah waktu aki cengeng. Waktu pak kering ngapar ya. Boleh, amin. Entek ke lubuk. Pah mangkat ke ada itinaki kok. Malar mantar olia balesan isuwarka neng senengan ngolati adzat Gusti pangeran tur bisa aja bisda ajunan la ilaha illallah
Allah. Imahsyar arena kompolan panas sangat kaarjangan nyuun parengi sainuman dari konlana ajunan la ilaha illallah. Untap-tap jalan ajunan sampai totok de akhirah zaman nyu untap-tap asareng ajunan de suarga tempat kenikmatan la ilaha kan saya hati mun kibat dikir thank you tenang tak tenang mun kibat dikir makanya sampean mun dicompo nih kacak maca nih kesolawat nih kak tunggal dari baring saya baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala nika solawat penolak penyakit bu makanya sungkan nafas aus nika baca di beli bi sampian makan di bari corona kan nyempangi macam gini kan kanggi kan corona banyak mati di bari benih karo corona nasi mati maki orang mati kapir tapi sampian di bari nika saya maca kapan sakit maca kodu harus beres nika maca nggak nika bu jadi penyakit nika tak semak sungkan nafas aus bijahin nabi kanjeng nabi ini kemudian ada orang sungkan sesakit ini keberes bu percis benereng kantonya ndak ring sakit mate kan ki arep kanjeng nabi ini kemudian ndak orang beres nikah nyandak ring beres coloknya kula mun tak ngene mampu salah lah kerebu alhamdulillah ibu cek banyak gula nih itu mau gula cek cercer ngara ibu du bedare mun sampai ya bi tak usah turun tercadet di atas mah ada kok bu lah kanjeng nabi ini kemudian ndak orang songkan nih langsung sae langsung beres anapa kanjeng nabi ini mun nyandak orang songkan kak din topos ngaposi sakit napa sambian kak nika sesongkan kanjeng nabi ini ketujuh yeti ing cetak sesongkan secetak ini babi kanjeng nabi teku kanjeng nabi ada bu senika as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak baca petong kali bi kanjeng nabi pahe periksani sakit napa sambian kak
kula panas Kanjeng Nabi, kula sakit cetak. Kanjeng Nabi pahadabu, fasbir, pasabar ki. Inna minadz-dzanbi dzunuban la yukaffiruha illa al-marudha. Beda dosa nika tak sapora kalaban nyun sapora, tak sapora kalaban bejeng, tak sapora kalaban pasah, tak sapora kalaban ikiba muslimatan, tapi dosa nika sapora kalaban sakit. Abu, iko bulu seni kebunga si sakit ni, kesengke si beres yo. Ki. Keng muni sandak Kanjeng Nabi, marina be. Mun kula ben sampean nyandak ring sakit ki lakukan lemah-lemah teh buk saya sandak. Arapa iko tako sakit apa kaki jelek? Tahu buko yang komplikasi. Abo. Arapa buk? Tang kelek sudah sampangkan ngak kaki ji ada. Terus masuk Jumat ke rumah sakit satu mate eko. Ada kira pikiran saya sakit. Lemah saya rakyongku. Innalillah. Benih mati bi penyakit tak alat tu jantung ah. Salah nyandak ring sakit ngiboroti sampean. Cek ngibada eren buk. Ring sakit je tak sampang tak bengkalan tak ndak ngakal, tak ndak ngi. Teti muntar kering sakit ngiboroti saja gebuk debok. Haram panakan sakit po lempo kapi. Arapa? Ya tiap bedreng nyandak kakan, bedreng nyandak kakan. Sakit apa suan papan tekai nak kana aja ko. Engko lamba ki beres seminta napa nyamana? Mana kanto ni? Minta pau, minta apa? Kelampok ki. Minta kelampok kata ibu dia kapan tumpes sampai ki bagi kapi ko. Teti pun ki beres bagi pun sakit cek ngi bagi deureun ngi bagi pese. Ceknya banyak 10.000 bu. Maki 10.000 mun nyandak kapi sari kan oleh 2 juta bu. Mungkin apa ki? Sani kenyandak ring sakit ni. Keben nyandak ring sakit ni kakak kudu nyeting. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan orang tar kering sakit nikah mun tak nyeting nikah makin tak nyamai i'yadul marid tak nyamai nyandak. Jadi mun tar kering sakit kudu nyandak kudu nyeting makelah nyandak mun tak nyeting tak nyamai nyan keng mun nyeting aku tu padah mun sesakit bini nyeting mun sesakit laki nyeting sesakit peraban pah lanceng kabeh toler keleran. Sakit apa ka kele? Tahu ka engko kocak corona apa hera ke betis. Iya angak le eko. Wah kapokang cungangan pun lepo kang aku. Budu maren dari yang. Pramila kak dintoh, Kanjeng Nabi kak dintoh. Jangankan nyandak dek kau ring tak beres. Solawat sifat saya baca bi sampian nyebut asmana Kanjeng Nabi. Kebaikan pun penyakit. Sepenting khusyuk. Insyaallah bi Allah beri kasayan keberesan. Sepenting istiqomah. Keng se istiqomah. Aku leben sampian melarat. Kapan sakit macam solawat. Kapan beres aku lek boleh kakak. Padahal kula ben sampean ni kecek saking solawat ni ke baca beres baca sakit baca insyaallah musibah tak kira banyak Allah pada kita kaula ajunan amin Allahumma amin Allahumma mangkana matura ni ke makmur apa mi makmur matura ni ke solawat reng matura ni ke amulot ada tempat itunya si amulot jeraja pada benda matura ni ubu kejak berkat ni matura kak beres sakampelan ajam kenduaan nemu Facebook kula njak datang di pasar pada orang bodoh baskom raja pas bilik PC sekete bunga tengan enggi bodoh aing sekerdusan benebak bodoh nyak letek secerigenan nidang bodoh berkat pane pekol tegala buah kentang teg karo matura ni kesibisangan ni kemun lain nemu dimma makana matura ni ke barokah tiap situng Roma andi situng langker enggi na bangki situng Roma situng langker situng Roma situng langker tahu apa kenengi bejeng apa kenengi beko apa kenengi lajengan sepenting situng Roma situng cuma matura seseni kemangkan orang matura ni ke Allah pemakmur tak pas lepas kocak kalau orang matura tak pas lepas kocak eja benika apa jengi masjid tak kocaan muni coba biasa tak ki kak muni matura napa boleh apa jeng tak kocaan nah nyabung dia kocaan tangki nyabung kocaan apa artinya ring matura magi kocak bejingan apa jeng lah bajingan mun matura apa jeng kak tak den badan bajingan mun matura tak ngakan mun pasaan beh teku sampean rok sampang ni mun pasaan di mah beda burung muka nutup kabeh kan kata lak cedak ka di luar dah iya teku dalam ku tak ngakan bakso du mangkok enggak neng matura punten buk magilah bajingan sekali apa kuna bajang thank you kak
Apa jeng muni coba ni ke Jumat lah Jumatan bu. Kek lar kalir luar ni ke biasa. Padahal masjid tempun nak khutbah. Luar mobil pakular kalir kek lakian biasa. Keng muni matura kak makin lebih jengenna. Mun la ko cak Jumat ni ke di mana berdereng laki berderok luar. Ada berde bungkona iki. Cak gelap bu. Yap siap berangkat ke masjid. Oh ni kemundeng matura. Makanya saya ngak cek ngalle sampean dari matura ni. Ngalle ada emas sambil. Maki bila anda ngendang camplong loloran ni. Mantir bi Allah ya selamat. Amin Allahumma. Peter yang matura bentau na mulotan. Coba ni ke amulot. Kengreng coba ni ke situng musalla belum polo orang sompengan. Ni kemun anang mangkat ngi belanas mulai kutungi bahasa mangkak. Engki na bangki? Aku jo nak kanang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad makai mancung pokok oleh berkat kok. Moni matura oh ya Allah moni matura ni ke peroma amolotan tinggi kak. Keng kula selalu seniman kaman kak saya ngak mun amolot na sampean cek sampai cungecungan amolotan keng cek cungecu. Mun sampean soki paraja berkata makle tatang kesemelarat makle bunga. Keng mun sampean ni kata mampu tinggal cek maksa. Cak gelak cocok kakek boleh bu. Mun selake datangi berkat do dan nak berkat apa buka ibu tong isen aja tung 2 3 4 6. Oh pampentong sekali buka do kiri. Oh tempat garing bini apa dina dia. Ngakopak. Saya kopak aja sini kuan jajan tok aja. Campur dah yang laki kan panas semuanya pada iya kopeng panas bu. Tuh petok jajan aja kak. Salah berdenang kinang ngare. Nek kasi laki pa na mulot na gula kuro pa hepekir. Iya berarti tak ning beri irang nang kinang dia. Mun petok didik gelui tambah panas. Tikel kak. Masalah berkat cek mikir tetangga. Tak nyaman ke tetangga tang berkat nih gini. Aja cek mikir berkat. Tetangga tak kira nyumbang beras karo nyumbang ngakan. Tikel ngalak semampu na mulotan. Mampu para aja ngak Haji Abdul Aziz mangkene para aja nang pengajian. Para aja sampean. Mampu berkat dia para aja tetangga makleh seneng keng mun tak mampu tinggal tak usah maksa kalak je ngaji cak sabias boy napa boleh sampai tang tau tang aja cak sampai tang tau tang takok mulut na mari oh tang ngasi tak mari tetangga akan berkata sampean nangis mikir oh tang sabias boy pala mampu ngunceng 100 sampean gak ngunceng 100 soreng kak tak mampu 100 seketoreng molotan pada seketoreng tak bisa 20 orang amolotan 20 orang tak apa-apa tak bisa 20 saya bisa 10 ya ngunceng tetangga matemor jerau jerejo cubara jo tak bisa 10 saya bisa kalemah ya ngunceng macam diing penakan pesopopok amorotan sakorenan ro tak bisa kalemah saya bisa kedua ya mun kedua keng main bulu tangkis kak benia molotan main reme bae tak samun kedua wah molot keng bala tak bisa tinggal buk bisa sampean cek nas panasin tinaka pada tak bisa tak usah molot ke masjid bayi 12 pada sanika kak tinggal molotan ni kata wajib keng mun sampean mampu amolot kak keng mun tak mampu cek maksa sampai tang tau tang paham keng mun saya mampu cek sampai tak amolot sampean makleh pada selamat thank you kak alhamdulillah mangkenek saking dari makmur abu kuleban sampean sebulan kerja kakanan kuleban sampean tak buang bu thank you nih keberkat tak kakakan deh bu ya kan todus pulan bedengkok ini dapat gebungkau ni sal apa tak ada nukinya sebulan kak deeren kapi malam mangkene ke sebulan sampean kur ndek nasi waktu apan mak kita anak sebulan pakunodi oleh berkat na tuap kapi lah cak anak sekali sebulan pakun ngakan mangken bulan mulut ni jadi mun sebulan ngakan waktu apan tok benih karona seing maki orang baru iku leku Dia bersama punya betek sagala dia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Manter tolong nak bibi kanjeng Nabi amin. Manter pering na syafaat bi kanjeng Nabi amin. Sepenting je pun gibur amolot saya mampu cak sampai tak amolot kak tinggal cak cungecungan tinggal cak cungjak rajaan cak geng pon cak ngangku nikah kemampuan beng sebeng tak pada manusia kemampuan nikah
mampu raja mampu kini tak usah todus ni ke ibadah ni kengalak kemampuan saya ngajak mikir tetangga mikir kesampian mampu apa punten saya mampu amolot pada tak mampu tak amolotan tak apa-apa bu tina pada tak mampu sekali tak amolotan tak apa-apa karena molotan ni kata wajib keng mun bisa teka nguncang 10 orang amolotan nggih menterbi Allah pada selamat amin Allahumma sehingga kalaban molotan kulaban sampean anya tak cinta dek kanjeng Nabi maca sejarah nak Gusti kanjeng Nabi kak dinto ketika mau selawat ala asrafil anam ketika gelak Rabu hadir kak kanto kak maka gelak maca selawat kan mancing sampe kamera toro aki mon kula tojuk bupah mancing kamera tak norok ni ka elang cetak ka saya pidato cak gelak ong gua mon mari Allahumma sholli ala Muhammad gelakan mancing gulaban sampean senika ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya imam al-qiblataini ya nabi salam ya rasul ya habib salam salawatullah alaika mangkana posisi mancing ni kepa khusyuk arapa sampean mik mancing ki pura arapa bu kanjing nabi hadir gak kanto keng kula ban sampean tak oning hadir makanya pakon mancing makanya salawat dengan kui alaika ni kasambian bani alaihi mun alaihi jauh kanjing nabi mi alaika ajunan ya Rasulullah makanya mun salawat ni kecak aja kuda sering mangkir molotan ni kak beda molotan ni kapah dang grandeng beda tale pah beri jojen kapan salawat pah harpuan jojen cungnya banyak anulena beda apa tak ada beda boleh kapan salawat di kapah mercon centar beni tak oleh merconan beni tak oleh repuan jajan keng cek sampai jajan ben mercon neka patepak tempona mau salawat ala asrafil anam cek sampai tempona mancing ni kalau kuda sering boleh man kaman teragi boleh neka wajah boy pentong bi kameramen mari ni gini namunnya desel di nak sagda ni Allahumma sholli ala Muhammad kula sering abala setiap molotan ni kamu kena beri jajan ya tore tak napa paringi jajan paringi tale beri jajan mercon tak napa arapa nak kena gini ni kamu lentar kan mun beder puan jajan nak kena gini entar kan mun beder mercon nak kena gini lebur akhirnya mun nak kena gini lebur ni ka entar kapi nak kena gini jadi nak kena gini pan lekung bu bila molotan ngak malam apa boleh arapa cong macam solawat enjak repu jajan yang kicak nak kena gini mun umur sebita kan ambu sarpu jajan lekuk sarpu jajan ambu tapi aten wa qalbuhu muallakun bil maulid aten akan tong ke molotan sini padahal dak ada bening king terus molotan nak dak ada king terus arpu jajan king mun la biasa pa nabi cekak molotan ka atena kapan tua sarpu jajan ambu ketika dikus bagus tak napa beri jajan ya tore beri mercon ya tore king cek petepak mau selawat ala asrafil anam arapa kak dinto termasuk suul adab dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gelak kan to kan saya tangki gelak kapi macam solawat ngak gelak ni ke bagus cak ubakiyah jadi tak usah berderpuan jajan ketika solawat cak berdemercon ketika mau solawat ngak gelak ni ke saya bagus cak ubakiyah ni ke mantar bi Allah terima kapi saya macam solawat sampean bergelak mantar bi Allah bercerita kapi mungkin sadir tuan rumah Bapak Haji Abdul Aziz sabdaki acara ni ke mantar kontainer lebih banyak biaya nah sampean sentar buk benih keng tak leso benih keng tak ngantuk tangki buk siang sehari alako makin sampean mi entar keng untuk nyampurna aki acara moloten keng pulan acara na kanjing Nabi Rabu kak kantok meskipun mungkin sehadirnya macam-macam niat dah bade keng anang mi tepung pelempungan entar kenya ku bade ngajual bade keng penasaran pulan ko cak Khalil Yasin cek genteng ku jantar nah Pak Saus niata sampian kur hadir mangkena molotan ketika dintok sampian bekal syafaat tibi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma sampian bekal tolong ibi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma
sampean bekal teti orang sejahtera dunia akhirat, amin Allahumma. Makanya dibuat nang kitab, idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'alal mukhtari min ali hashimi katsiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Karuwatan dunya, kasompekan dunya, sampian nikah kuncina solawat ruwet susah banyak masalah, coba solawat banyak insyaallah bi Allah palestari ruwet sampian. Akhirat kula ben sampian terus selamat tah, akhirat terus tak terasa neraka banyak macam solawat dak kanjing Nabi, insyaallah bi kanjing Nabi bakal akiba kapi kaula ben ajunan dak ka swargana Allah, amin Allahumma, amin Allahumma. Dan kula yakin, hakul yakin, sadaja sahadir mungkin ibu-ibu muslimat, para bapak sebeda yamper, sadaja sebeda elangker, insyaallah sadaja kak dinto teti orang ahli-ahli surga. Sadaja sahadir tak kira terasa neraka na Allah. Sadaja sahadir bakal eki babi kanjeng Nabi ke surga. Amin Allahumma. Pon, sebagai kesimpulan, belina boleh molotan kak dinto merupakan upaya bentuk usaha kaula ajunan untuk selamat etunya, untuk selamat di akhirat. Pramila kak dinto cek sampai tak amolot mana bisa sampian mampu keng cuman dalam amolot tantengate cek sampai cunget-cungan dalam amolot tantengate cek sampai mikir tuan bending goreng sesuai kemampuan, mampu paraja ya tore paraja kalau berniat amul jaki kanjeng Nabi bentatang ke maklai bunga tak mampu maraja tak usah maksa aki takut kare o tangga kula ben sampean tinggal karena molotan ni kata wajib artinya saya bisa tori usaha saya tak bisa apalagi yang tak bisa pada remah tinggal tak usah amolotan maklai tak teti masalah dek kau dina kau lepan dengan idilem masalah keuangan pah karo keng teti otang paham gak ki. Ya mun karo keng kurang dididik autang aing kurang rokok kurang dubungkus autang ya tak apa-apa. Keng mun kabi pah 5 juta autang kabi gak iki. Tinggal la ngampung kamulutan masjid sini keng mun bisa amulutan TV. Mantir bi Allah pa bisa kabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Sajam terus Bu. Sampai jam tung kol 2 selanceng tung sibung kol 2 hahaha menoreng batai bagi mole bi sambian kula mangkene ke Bandung buk du kali se ongke buk ongke sekalian ni kantor negeri normal sekalian nake ya beri sampean mulai kantor ke Roman 5 menit depak kula ke Roma 2 jam setengah. Coba bitong mungkin mun kula mulai pukul 10 depak kula rempa ke rumah. Setengah tung ada tung ada temu ngide Bu. Hahaha iku. Antar bi Allah sana sogoni sana sambil kerja. Sapa ora beniking cuma 2 pengajian kerja king sampean letak ngantuk tinggi Bu. Beniking tak nyentak kula Bu. Beniking kurang ajar. King mun bi kula tak sentak sampean ni ngide. Pak kula pidato. Tore amolodon. Kula ben sampean pataku njai budi nek keng pos ngaposi nyon sapora ngereng pah tutup kala ben doa nanti majelis kak dito teti majelis sebarokah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور.
اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح آباء وأمهات صاحب الحاجة Bapak Haji Abdul Azim almarhum Akram wa almarhum Sanna 'indal qubur wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i man intasaba ilayhim ala anna Allah ay yaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim Allahumma ij'al thawaba ma qara'na wa ma talawna fikakan lahum minan niran wa 'atqan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa salaman lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa bara'an lahum minan niran Allahumma bihurmatin nabi wa bijahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma adkhilnal jannata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu awwalu ma yadkhuluha birahmatika ya arhamar rahimin waj'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahli at-tuqa والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا صلى الله ربنا جمعين صلى الله رب على النور Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyuun sapora buki takut beda hal-hal tak berjuga kak sapora aki kak ki buk mentir tepangkin kesempatan selain boleh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.